biti trener makedonske košarkaške reprezentacije je za mene velika čast i obaveza. I zato bi iskoristio ovu priliku da se zahvalimo ljudima, predsjedniku, direktoru, sekretaru, ljudi koji vode Makedonski košarkaški savez, koji stvarno ulaže puno energije za svoju radu na povjerenu koju su mi dokazali. Čeka nas teška, pred nama je nekako bi rekao europsko prvenstvo, velika obaveza, pogotovo jer je Makedonija napravila veliki uspjeh na zadnjem europskom prvenstvu u Litvi sa 4. mjestom, zadužila sve i postavila visoke ciljeve za naredne generacije, za naredne trenere. Ali ja sam takav trener da se novih izazova ne plašim, treba napraviti sve da sastavimo da pozovemo dobru prestaciju, da pozovemo sve najbolje pod zastavu, da se dobro pripremimo i da postavimo neku igru koja će biti nekako bjedljiva i koja će donositi rezultate. Tako da se možemo sa svakim u Europi normalno da igramo i da čekamo sa svakom prestacijom i našu pobjedu. To je naš cilj. Sigurno vas zanima nešto o igračima. Rekao bi tako, poslije Europskog prvenstva su emocije takve i onakve. Svako nešto izjavi, svako ima možda punu kapu svega, ali sad nakon pola godine ili poslije možda nakon 10 mjeseci se nešto menja. Ja ću razgovarati sa svakim potencijalnim reprezentativcom, onim važnijim. Imamo neke mlade momke u inostranstvu, sve ćemo to provjeriti, tako da još ima dosta vremena da napravimo taj spisak konačni koji će poslije i da objavimo i da saznate vi pravo vremena. Sigurno sam pratio makedonsku reprezentaciju i na zadnje europsko prvenstvo i čak i prije, jer smo dosta puta igrali jedan protiv drugoga, tako da poznajem sve te igrače dosta dobro. Ali i s druge strane svaki trener, svaki selektor koji dolazi sigurno donosi nešto novoga, nešto dodaje neko ekstra, ali sad je to teško kada šta ćemo mi, kako ćemo mi postaviti igru. Prvo treba da vidi ko će da dođe, koje igrače ćemo imati na raspolaganju, poslije ćemo prema ovim igračima i postaviti igru, ali sigurno najvažnije što uvijek inzistiram iz sve svoje ekipe, da u prvom redu, da što je krasilo i prije makedonske reprezentacije, neka ekipni duh, atmosfera i maksimalno zalaganje od prve do zadnje minute, toga sigurno neće nedostajati. Nismo još nekako bilo ni vremena da sednemo, da puno pričamo. Ja mislim da, koliko sad vidim, nema nekih velikih pritisaka da se nešto mora. Teško je danas u europskoj košarci pričati o tome da se nešto mora uraditi. Ovaj krug kvalitetnih reprezentacija u Europi se proširio tamo iz 6-8 što je nekad bilo, sad možda na 20 reprezentacija i sve imaju velike očekivanja. Znači, najbitnije je danas da dovedeš reprezentaciju sve najbolje, da imaš kvalitetne uslove i da napraviš kvalitetne pripreme, da se dobro spremiš na svakog protivnika i igraš utakmicu po utakmicu maksimalno. Šta ti to donosi, poslije vidjet ćeš. Treba, kao što rekao i direktor, treba na prvenstvo imati malo sreće, nešto da se poklopi, ali najvažnije je da smo mi konkurenčni svima, da možemo svakoga dobiti i da normalno očekivanja i ciljevi moraju biti postavljeni visoko, tako da su te ambicije i naš stručnog štaba i igrača uvijek visoke. Ali ja mislim da mogu to odgovoriti još na koje će ciljeve biti na početku takmičenja. Tad se vidi šta smo radili, koje smo probleme imali par dana prije. To nije samo problem makedonske reprezentacije, to je problem svih reprezentacija. Ako pratite košarku, tako da svi imaju te reprezentacije, te probleme, da neki igrači koji imaju malo
tešku sezonu, malo naporniju sezonu, malo dužu, ne završavaju svi igrači u isto vrijeme. Neki završe svoju sezonu u maju, neki završavaju tamo kraju juna i poslije nemaju ni 14 dana da se odmore. Znači to treba biti, reprezentacija nije klub, treba biti malo fleksibilan, malo tolerantan prema ovim igračima. Plus toga je FIBA ima neko pravilo da ove naturalizirane igrače ne treba da dođu, ja mislim mjesec dana prije početka prvenstva, to i nama ne ide na ruku jer visimo o tih naturaliziranim igračima, ali suma sumarum, ja ću pričati s tim igračima da generalno svi dođu što prije, najljepše je bilo da dođu svi normalno na prvi dan, ako nije moguće, barem da ne zakasne puno. Znam da ima Makedonija dosta tih naturaliziranih, ali za sad je Mekelep u prvom planu, ako bude nekih poteškoća, sigurno ćemo se obratiti drugima, ali za sad nema svrhe da pričamo sa svima, jer samo jedan dolazi u obzir. Da ne damo neku lažnu nadu nekome. Dobro, stručni štab se ne mijenja, ostaju Alek i Mače, ostaje i ovaj za fizičku pripremu. Možda, sad nismo ni tome ne treba ni sada tako prebrzo da damo neke odluke, da pustimo još neki mladi trener ili neki trener za scouting, da ga možda dodatno educiramo za sljedeće godine i to je naš cilj ovdje, da se neki treneri dodatno educiraju, tako da mislim da to je to za sad. Slušajte, teško danas kada da je neko siguran za nešto, ne? Ali što sam napomenuo, ako ste slušali u početku, da to su bile izjave ovih igrača starijih koji su normalne. Nakon prvenstva svi su umorni, svi imaju puno glavo svega, tako da sigurno je njihovo mišljenje poslije nekog prvenstva i danas možda malo drukčije. Svakako ovi igrači su zadužili reprezentaciju. Makedonija svakog igrača koji je aktivan još uvijek treba i treba s njim razgovarati, sjesti, ne samo ja i možda neko drugi i vidjeti njihovo razmišljanje, njihovu viziju, saslušati ove igrače koji su najavili da će se povući iz reprezentacije i poslije možemo nešto više reći. Znam da ima Makedonija dosta kvalitetnih mladih igrača i u inostranstvu, u Galatasaraju, u Partizanu, u Americi i tako dalje. Sigurno ćemo sve te igrače vidjeti, isprobati i dati im neku šansu. Ali reprezentacija je takav, tako, ti treba da nekako ideš u promlađivanje, a ne da trpi rezultat. Znači, ako su ti mladi igrači kvalitetni i da su sigurno u svojim kvalitetom zadovoljavaju sve kriterije da uđu u 12, mi ćemo im dati šansu. Sigurno. Prije njima nego nekome starim igraču koji su iste kvalitete. Ali da bi zbog toga, da bi automatsko nešto gurali neke igrače, da bi zbog toga trpio rezultat, jer na kraju krajeva živi se i sve se javnost očekuje uvijek najbolje. Sve su to dobre, kvalitetne reprezentacije. Ali još jedanput, ako ste me pratili dobro, teško je pola godine prije prvenstva nešto egzaktno pričati o jakosti reprezentacijama, jer ne znamo ni mi kakvi će oni doći. Iste probleme što ima Makedonija, ima i druge reprezentacije. Prvo treba da naprave taj roster najboljih igrača i poslije možemo da vidimo kakva će biti jakost tih reprezentacija. Ali sigurno je naša grupa veoma jaka po imenima, po reprezentacijama. Sve imaju to izuzetno kvalitetne igrače i tradiciju i negodnost, ali treba ići hrabro, treba biti pozitivan, treba razmišljati pozitivno, treba raditi pozitivno i sa nekim entuzijazmom i ja mislim da se svaka od ovih reprezentacija što u našoj grupi može dobiti. A iz druge strane može se i svako izgubiti, da smo iskreni. Voditi klub je jedna stvar, voditi reprezentaciju je druga stvar. I mnogo teže je voditi reprezentaciju. U reprezentaciji igrači dolaze
troše svoje slobodno vrijeme, troše svoje kraja pare, troše svoje privatne stvari za državu i tako da hoće oni s druge strane hoće puno da se te stvari tolerira. I tu treba naći neki put između nekog reda, između neku toleranciju, da sve skupa to ide kao što treba, da ima na treningu i na dvorani sigurno mora da bude red i taj red će da postoji, ali sve ostale stvari treba da svi zajedno reguliramo. Nije to stvar, reprezentacija nije samo stvar trenera, to je stvar cijelog tima, cijelog saveza da to ide u pravom smjeru. A ti u klubu kao trener možeš da reguliraš sam sve. Jer imaš mehanizme. Ovdje ih nemaš. Znači treba podrška ne samo od nas, i vi kao novinari treba da imate strpljenja i da imamo i podršku medija i da svi zajedno, to nije projekt samo moj ili saveza, nego to je projekt Europsko prvenstvo, ja mislim svih koji vole košarku u Makedoniji. Obranu ti možeš i moraš da igraš svaki dan, na svakoj utakmici. Možeš. A u napad danas ti ide, sutra ti ne ide. Znači treba prvo organizirati i napraviti sistem takav da se igra čvrsta, jaka, moćna obrana koja će rezultirati to je preduslov da možeš igrati dobro u napadu. I napad možeš danas imaš dan, sutra nemaš dan, igra se svaki dan utakmica, ali obranu tu nema diskusije. Obranu moramo igrati svaki dan i svaki utakmici maksimalno.